Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús pagmanallashak yuguwan samari. Kawsaypika tukikunami shuk yuguta aparishun. Shuk llashakkipi shina paktachikunawan, shina llatakllakikunawan. Chasnakakpipish, Jesús mi wakcha almapi samarinata kushanin. Paywan tandalla, paypak yuguta apakpi. Kayka nishaninmi, chay yugullatatak ñukanchik paywan aparikpi. Yuyarishun, chay munakushka samarinata, Jesús ñukanchikman kusha nishkapi. Ñukanchik kawsaypak propósituta paktachishpa, shukshaykushkapish, yuy illak shina mundo chawpipi kawsakukpipish. Cristo illaklla purikushpaka, shinallatak ñukanchik kikin yuyaylla, kawsaypi ñukanchik paktachinakunatapish, llakikunatapish apanami kanman. Kutin tukuykuna yachashkami, kawsayka yallitik sinchi kashka, shinallatak mundopak llakikunaka, gentikunapak ruray tukushkataka mishashkami. Kaymi achikta rikuchin, chay yuyayllapish, sustullapish gentikuna kawsakushkata. Jesusmi kasiklla sumak kawsayta, shinallatak samarinatapish kushanin. Krishpapish, huyashpapish payman tandarikpi, paypak yugu ukupi puringapak chaskikpi, imashinatak Jesuspak yuguka hawallakanga, kutin paypak kipika, mana llashakchu nishpaka, imatatak nishaninga, paypak rimashka shimipi, mana llullak Diosta riqsinami. Chaypika ñukanchikta perdonangapak shinallatak kishpichingapak, Jesus cruzpi imata rurashkata Crichunmi mandan. Huchay illak espiritu hundachichun, shinallatak yachachichunmi mañana kanchik. Cristo rikuchishka shina, shuk kawsayta kawsangapak, mana ñukanchik fuerzapi ashtawanpish, pay pushashkapi, mana hatun tukushpa shinallatak, mana fiñarishpa kawsakpi, tukuy ñukanchik rurashkaka, paypak huyaymanta kutichishka kachun, paypak shimita kazukkuna kashkamanta, mana imatapish rurachishkallamanta, ashtawanpish huyashkamanta, mana ñukanchik fuerzapi, ashtawanpish paypak espirituwan hunda kaywan. Ñukanchik ruraykunaka, ñukanchik krishkamanta ruraykunami, shuk ñan kishpiringapakka mana kanchu. Shuk paypak yuguka hawalla kashkataka rikuy tukunchikmi, Jesuspak testimonio tacharishkamanta, paymi mana hatun tukushpa kazushkawan, shinallatak cruzpi wañushkawan, hucha, wañuy chinallatak diablupak hawapi, tukuytak mishayta paktarka. Paypak allinishpa sumakyachishka testimoniomi, ñukanchik rinapika animachimpish, sinchiyachimpish, paypak yugu ukupi yaykungapak, yayapak munayta rurangapak chinallatak, paypi samaringapak. Chaypakka, Jesuspak kawsaymanta ashtawan allitak yachashun, shinallatak tukuy imakunapipish, payta rikushpa yachashun. Ishki, yuguka, mana llashak kashkata rikuy tukunchikmi, yugupika ishki yunta wagrakuna tandarikpi, yachashkami, shuk sinchi, shinallatak rawashkata katinata alli yachaktapish, aradotapish hawalla aysak wagrata churana kashkata, kutin paypak yugu ukupika, shuk chayraqpish, mana yachakpish wagratami churana karka. Apu Jesuswan kay kawsaypi purikushpaka, harkakunata mishashunmi, shinallatak mashkashunmi, shuk propósitota paktanata, ñukanchik aparina kipika hawallami kanga, pay chaypi kashkamanta, pushakushkamanta, shinallatak paypak podermanta. Chaymi ñukanchikpak allipakka, tukuy horas Jesuswan purinata mashkana, shinallatak paypak mandashkawanpish, poderwanpish tukuy ñukanchik kawsaypi mandachun sakina. Ashayachishpaka, chaykushkakunapish, aparishkakunapish kakpika, Jesusmi ñukanchiktaka convidan, payman huchuyachun, shinallatak paywan purichun. Chasnallami, paypak ari nishkataka paktachinga, shinallatak, paymi ñukanchik almakunapakka, samarinata kunga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.